clear tu te nilai ni chi bai le vek ule ni san nama UEFA Champions League in khel ngai nom tak tak te auma tin football thuleng te po ngai nom tak aum le boka chung te chu ngai thla ka clear ho na hun in nei le donang o sei to angin UEFA Champions League lama tangin bultran don taila he inel na champion lai Real Madrid atangin bultran donang o ni zana in khel munam taka Spanish La Liga le UEFA Champions League champion lai Real Madrid in comeback ro pui lutuk mai an lan tira an king pui an Michael Borussia Dortmund laka Sydney fain anu fual zoka transit ma se gol nga gol nin ne na an chang Santiago Bernabeu in khel munam taka hian Borussia Dortmund lam hian bulan tran thra khop maya Sergio Guirassy siam sak atangin minute som thum na Donil Malen chon ma an hruaina gol akhunga gol alu nu reivak lo minute som thum palina Donil Malen siam sak atangin geten son an gol ni na aron khunga Borussia Dortmund hian in Sydney fain ma an hruai dera first half a goal dang alu bel talo bok second half a Real Madrid lam hian na hau tak an nei ti in train an nor ngal char maya an thora po seng tange nge in minute samruk na Kylian Mbappe siam sak atangin an defender poimo Antonio Rudiger chon an sepur aron su thenna goal alu nu reivak lo minute samruk pahni na Brazil forward Vinicius Junior chon an sepur sut na goal aron khung zui le ngal bok hemi nu hian Real Madrid hian an mamo ang nge in minute somriat pathum na ma an hruai tange nge ya minute somriat pathum na hian Lucas Vazquez chon in ma an hruai na goal aron khunga Borussia Dortmund in ti thei an nei talo ani ber mai Real hian an nor zui zela hun tampo aliam ma minute somriat parukna Jude Bellingham siam sak atangin Vinicius Junior chuan goal niam ma an hruai na goal aron khunga hun top rol deuh tho hun pek bel minute som ko pathum na Real Madrid goal nga goal nia an chakna ni turin Vinicius Junior chang goal aron khung bel leya Ballon d'Or dong ngei turangai Vinicius Junior hian hat-trick siamin atim hi achak pui zui ta anni tihian Real Madrid team hian point hum an hlot chhuah ta ka wang hian table thar bera po khel thuma point ruknen pakwana anin suan chho ngala Borussia Dortmund po khel thuma point ruknen pangana anom zui ve zel bok English Premier League club Arsenal lampo Premier League lama an tlom noa an game khelle masak bera on goal mangin hne na changa UEFA Champions League ni zana an game khela Ukrainian League club thazet mai Shakhtar Donetsk so sikhat fain an hne he in khela hen team pani te an in khel tok ang reng khop maya Arsenal lam hen goal shot tum som pathum an neya Donetsk lam hen goal shot tum kwa an nei ve boka in khel pum pui thlira ero Arsenal lam an chung nung ta zoka goal ero goal khat ba kan mulo thung he in khela golom chon hi minute som ni pakwana Shakhtar Donetsk player Zekan an lama atilu pal aniya hemi bak hi goal dang alu bel talafa Gunners lam hian point thum hlutak an hlot chuak zuita anni tihian Arsenal hi zona tum ni an chakna anita khel thuma point sarinen palina anom zui zela Donetsk lam ero khel thuma point khatnen somni pakwana anom zui ve zel bok English Premier League club Aston Villa lam eroin an che that an chun zom zela an king pui an mikhwal bolok na chu Sydney fain an hne he in khela hin Villa tan minute somnga pangana John McGinn chon ma an hruaina goal akhunga hemi nu goal a lu tanga rei vak lo minute somruk palina roll thar maba keng tak nei tlap lian tena an hel ron ni mek John Duran chon goal aron khung bel leya Villa lam hian Sydney fain har salutuk lo hian hne na an chang zui ta anni tihian table thar bera English Premier League club Aston Villa hi Champions League table thar bera hen khel thuma thum chakin point ko nen achung bera anom zui zela avan doi zo atang bolok na lam eroin inel na an man that lo chun zom zela point khat nen somni pariat na anom ve thung Italian Serie A club AC Milan point an che that an chun zoma an king pui an mikhwal club brook chu goal thum goal khatin an hne he in khela hin Milan tan minute som thum pakhat na Christian Pulisic chuanin ma an hruaina goal akhunga second half minute somnga pakhat na sabe chon club brook tana an sipur sut na goal aron khunga ma se an player Rafael chu red card mang no chho ani ya hei hi tur zuin second half minute somruk pakhat na Tanjani Rangers son Milan tan an goal khani na aron khung leya minute som sari pakhat na
goal thum goal khata an chakna goal a khung zui le bok ti hian table tharbera AC Milan hian point thum an hlot chhuata ka wang hian atum khatna chakni mel an muta point thum nen somni pakhatna anin suan chawa Brook lampo somni parukna anom ve sel bok France League 1 champion lai Paris Saint-Germain ero antol thluthunga an kingpui Dutch club tha PSV nen goal khat ve ve in pein anin hne tok he in khela hen mol nei tu Paris Saint-Germain hen goal satum somni paruk zet an neya mi khol team PSV lam hen goal satum riat chau an nei thunga in khel pumpui thlera PSG an thazoka point khata ero an lung oi thiam angai ta shram an ne he in khela hen PSV ta noa lang chon minute som thum palina ma an hruaina goal aron khunga minute somnga pangana Paris Saint-Germain tan Achraf Hakimi chon an sipur aron sut veleya PSG le PSV ming inang tek in khela hian team pahni te point khata an lung oi thiam angai zui bok ti hian Paris Saint-Germain hi khel thuma point li nen som pasari na anom zui zela PSV lampo khel thuma point ni nen somni pasari na anom zui ve zel bok in khel danga Monaco chan Zarvena Zuveda chu goal nga goal khatin an neya German club VLB Stuttgart chon mol nei tu Juventus Italian Serie A ma hroi mek tu chu sikhat faya nehin Portuguese League club Sporting Lisbon in an kingpui Stamgras chu Sydney fain an neve boka Spanish La Liga club Girona chon an kingpui Slovan Bratislava chu Sydney fain an lo neve bok UEFA Champions League in nelate hi zanin hian nei chun zom ani le dona darsom le minute som panga tangin inel na nei tron ani dona Italian Serie A club Atalanta le Scottish League champion lai Celtic te in matchon donin French League 1 club Brest le German club Bayer Leverkusen te anin matchon don boka zanlai pel darsom pani le chan veya German club RB Leipzig mola English Premier League te bulak ma hroimek tu Liverpool chu an leng nu donna English Premier League champion lai Manchester City chuan Sparta Praha mi khwal don bokin Spanish La Liga club Atletico Madrid in League 1 club Lille an mi khwal don boka Red Bull Salzburg mola Dynamo Zagreb leng nu donin Benfica chon Feyenoord an mi khwal don boka Young Boys mola Italian Serie A champion lai Inter Milan leng nu don bokin zanlai pel darsong pani le chan ve in khel ngai ven hlo ber tura Spanish La Liga te bula ma hruaimek tu Barcelona le German club Bayern Munich te anin machon don bok Barcelona le Bayern Munich te in machon tur chungchang a hi chon soitur atam thrin na anni pahni bi khi chon borok an nei hat thrin ani kha anni pahni hi UEFA competition bi ka hen tum som pathum zet mai anlo in machon towa Barcelona hi tum ni chau chakin tum khat in draw an neya Bayern Munich hi tum som zet mai an chak to thung anin machon to soiring tur chu kumsang ni som pokwa som ni season quarter final a anin machon kha aniya khami tum khang quarter final a aggregate a Bayern Munich en goal riat goal ni zetin Barcelona hi anlo hne towa chumi ma chuan Barcelona hian kumsang ni pariat pakwa season a tepo silifain Bayern hi anlo hne ve to bok anin machon nung ber ero kumsang ni somni pathum season a khan aniya Group C a omdunin anin machon masak zoka Bayern Munich sinni fain an chaka anin machon nung zoka bo Bayern Munich hi sithum fain an chak leya Barca hian tun naya chon an ngam lo ang reng hle tuna anin machon le tura hen tunge chak zoka kan rin te pokha comment section lama han thai lang vele don taila inke result lam kalsan taila football thuleng lama lu chho vele donang o tun nai han super computer kan ti mai chuan in English Premier League season kalme ka season topa table omdan tur achut vele ta hi adik vek kher lo te ro shetel taila ma se season kalmek anche dana tanga ante na aniber mai season kalmek azo huna hian super computer chon Liverpool team chu champion turin ada season tonin point som ko pahni hlo chuak turin ada pahni na hian Manchester City chu anom turangin ada City hian point som ko pakhat hlo chuakin mashwai tu Liverpool hi point khatin an phak don lo niin achut bok pathumna Arsenal chu turangin ada Arsenal hian season tonin point som riat pariat an hlo chu arin thu atar langa palina UEFA Champions League khel phak chin chia Chelsea chu tira
an ni hian point somsari pathum hlo chuak turangin a chhut bawk pangana Tottenham Hotspur turangin ada Newcastle United chu parukna tura dahin pasarina Brighton pariatna Aston Villa pakwana Brentford te turangin ada Manchester United chu somna che turanga 9 points somnga pariat hlo chuak turangin a chhut bawk table mong lama Wolverhampton Ipswich Town le Southampton te chu relegate turangin a chhut ve bawk opta supercomputer lamina a chhut dan hi adik kan ring hlomem le Barcelona lam point an forward Fermin Lopez chu Chelsea zel an tum ni hin alanga English Premier League club tena senglu tuma an helmek Fermin Lopez hi Barca lam hian contract har Mizo si mu an tum thu puan anni tundin huna Fermin Lopez en contract har anei tamnu tuk to lava ma se thu thar bera Fabrizio Romano atarlan danin kumsang ni somni pakwa June thling dai contract an 0.9 year tarlan ani thong Barca lam hian Fermin Lopez baka Gavi Pedri le Frankie de Jong le aro te chu contract har 0.2 tran an la mek bok Fabrizio Romano atarlan dana Napoli lam point an forward Karas Kelia chu contract har 0.2 an tum thu puan aniya tuna tangare lote a contract har an si mutur he 0.2 an tum thu tarlan ani bok Karas Kele he tundin muna Napoli lamin an tarlan dana kum khata euro makta doi rukvel hlo turin an thlem don ni hin alanga an hlotlin mai anin rin thu an tar lang bok Bayern Munich lampo Joshua Kimmich contract har 0.2 turin anin rin tok tak thu puan aniya tuna tangare lote a contract har hi 0.2 an tum thu tarlan ani bok Kimmich he tundin muna Paris Saint-Germain in senglu an tum thu tarlan ani towa Kimmich he Bayern lama nge Paris Saint-Germain emo English Premier League lama kan mu don ti chu contract har azia don le don lawa hian achiang tura ngai ta ila Manchester City coach Pep Guardiola point thu thar aron neya Kevin De Bruyne chungchang an zona chu changin Pep Guardiola chuan ani hi risk la chunga inlan tir mai katum don lawa chu thilpoi tak ani theina lai anni tundin hmunna Kevin De Bruyne hi zain ala fit tok lawa chutianga a fit ma chong te chon chhor katum lo anni tundin hmuna kan thatokin ka hria Kevin De Bruyne po aron le thuai dona ma se hliam chunga chhorlui angchi ha katum velo tin asoi tia soidana chong Kevin De Bruyne hi huning mo chen chu ala chol arinom Manchester United forward Anthony personal photographer hi akhongai thak ve ang reng khop mai Anthony hian sum hloin a chhor ve boka amai ro chu Anthony ya gol khung lai hi thalak tur au meulo ani ber mai ni zana ma khan football Twitter lamin antarlan dana kumin April tha Anthony gola khunga soni te tibiar aking chunga thla alak kha Anthony photographer in alak thei anei chun chu aniri maya khami ba kha chu Anthony thla han lak saktur hi anei chi lo ni tarlan anni a photographer hian Anthony gol khunga thla alak chawa hlo ala ni chuan hlo hi anei tlem ve nge hin arinom Nemanja Vidic si kan thretlang thewin arinom a hrelo te hi chu kan la no pangdeu te po ati thei me kumsang ni somni khan Nemanja Vidic he Sky Sport lamin Premier League ka defender thaber vote anda ani hian vote amusang bera vote omzong zonga noi ni zet mai hi Nemanja Vidic du tu anniya Sky Sport lamin Premier League ka defender thabera anpuang zuita anni Nemanja Vidic si he thu hi kumsang ni somnia anti chhodai to kha aniya tundin mun hi han thlir taila Vidic ya Premier League ka defender thati zok kan nei hlomem le Xabi Alonso point Bayer Leverkusen chu achwa san don ta a ang chhota hle ni zana ma khanin German news ten antarlan dana Leverkusen chuan an coach tur an zong chhotran ta ni yin alanga thuthar bera Sebastian Hobnek le Wagner te chu an be chhotran to ni yin alanga henmi omzieber to season kalmek atop huna Xabi Alonso hi achwa don ta te na ani ber mai hetiang ani ta ka chon Xabi Alonso hin khoilam nge pan don ti po anin rin siak chhole na sato khop mahia thuthar bera alandana Real Madrid emo City lam apan don nin thu athang le chiam to bok Manchester United forward Marcus Rashford point du tu anei chhove zel maya team tok lamin atarlan danin Rashford hini zan nama khan
Bayern Munich le Marcel te chuan senglu an du thu puan ani hi Paris Saint-Germain point an du thu an sei ve bok Marcus Rashford hi tun din hmuna United a hian a hlim to lutuk lo ni te point thom a leng mek ka club pathum zinga tu me bor hi chuan an la senglu thei mai te po arinom ta hle Court of side lamin atardan dana Chelsea lam point an tlar hnung lam thuam chak zol nan Barcelona train Ronald Aro chu senglu an tum thu puan ani hi Barca lamina contractor an zia pui ma nge yin in rem na nei pui an tum thu tarlan anni Chelsea lam hen Aro hi senglu ta se an that pui kan ringam le Arsenal lam point thu thar an nei zela Court of side lamin atarlan danin Red Bull Salzburg midfielder Thazet mai Oscar Glock chu senglu an tum thu puan ani hi aman atan hian sumpo the chunol an tum thu an tar lang bok Oscar Glock he tun din hmuna Aston Villa le Newcastle United te point senglu tumin tran an la ve mek bok Barcelona lam point an captain Rafinha chu shal an phal thu an puang le ta ni hin alanga team tok lamin atar lan dana Rafinha hi Manchester City le Saudi Pro League lamten an hel mek ni hin alanga nipui transfer kongka ain hon hun emmo classic transfer kongka alawin hon le huna Brazil forward hian club thar ala zom mai rin na tepo alian ta TRB football lamin atarlan dana English Premier League club Arsenal le Chelsea te chuan Dusan Vlahovic chu senglu an du reng thu an sei chun zom ni hin alanga Dusan Vlahovic hi old lady lam hian contract har zia pui tumin an be meka an lain rem chi alawa an in rem ma nge yin mimal in rem na nei pui an tum thu tarlan anni Arsenal emo Chelsea lam hi an hlotin thei kan ringem le Daily Express lamin an tarlan dana English club lian tena senglu tuma an helmek Chris Rick chu United lampoin senglu an du thu an sei vele ta Sunderland player kumsam pasari leka upa hi United lam hian amana po sum the chuanwal anin huam thu an sei Rick hian English Premier League club hi ala ron zom thuai arinom tunhaya khan Lionel Messi po media ten an komna an zona chu achanga football khel hi ichol san hnai toem tia an zona chu changin Messi chon hlotlin na tam tak kalo chang towa football ka zin kong hi chu ka zo zo tran to nia ka hriat ba ka hlotlin na chan thei turang kalo suang to thin chu ka tong vek towa ka ta chan football hi amoya anuam emem boka hlotlin na min petu ani bok chuti rolin tu hnai te hi han clear taila kumthumi kan ni tanga football nuam ti taka ka khel thinang khan ka khel chuak le to nia ka in nga ya football nuam ti na tak tak hi ka po chhaule tran to ani chuti rolling kan kum te po awai chhauve tran to a football cho san nampo kan nai chhauve le tran to ani amai ro chu tun din hunai ro football hi nuam ti takin kala khel me ka ka chol hun te po alo la thleng ve nge hin karing bok team ta na ka tangkai lo ne ka in thiat huna ke chu ka chol don na tun din hunai ro nuam ti takin kala khel ri tin asoi Arsenal lampoin antlar malam thuam chak an tumna konga Liverpool chu makhalin Mbeumo chu senglu an tum ngei thu puan ani ya Brand Mbeumo senglu tur hian sumpo aman phuto kangpek anin huam thu an soibok Mbeumo hian season kalmek amang thakop maya ache thate mawang hin du tu po anga hle Liverpool thom ari ring man hle ya tun din muna Arsenal lamin an du thu an soi vele ta Aston Villa team tana powerful chhomek John Duran point du tu anei chho zela ni zana ma khanin English news ten an tarlan dana Arsenal in senglu an du thu an sei vele ta tun din muna a hlutnai euro mawta doi samko vel le turangai ani ya January transfer kongka ain hon vele Duran hian English club lian dang azom mai te po arinom Chelsea midfielder Moises Caicedo point faktu arun nei vele ta Niza nama khan Arsenal team tana lewin lanto Emmanuel Petit chon tun din mona English Premier League big ka midfielder Thaber chu Moises Caicedo hinin kei chuan ka hria Chelsea team khaipa bernia kei chuan ka ngai bok Chelsea team an che that chho theina na mi tangkai tak ania mitam takin a that dan hi mulo thin ma se kei chuan a that je ka hre chianga Premier League ka midfielder Thaber tun din mona chuan ani tin asoi Arsenal team notling takalo in kol to tu Arsene Wenger chon tun naya khan Cristiano Ronaldo le Messi chungchang angai dan anzo na chu achanga Arsene Wenger chon inin hnial na tam tak ang chi te a chan katum velova
tunge thazok ti po hi soi ka tum le lem lo anni amai ro chu anni hi khovela a thaber pahni anni ya Cristiano Ronaldo bi khi ama swal chua tak tak anni ya football player ro puitin kan threng to don anni Messi hi chu thiam thil anni ya chu Ronaldo ne na andang lam na chu anni amai ro chu tunge thazok ti soi ka tum lova that na lai anni ya that lo na lai po anni tho awa tam tak an cho ya anni pahni hianin midam tang tak choi turang chi te hi an hui kan ti lo thei lova an phu bok chu wa chon football moina thlen tu pahni anni ya player ro pui greatest of all time chu an pahni hian anni tin a sei zui bok Liverpool team tana loin lan to tuna football pandit na thok mek Jamie Carragher Liverpool team chungchang a seidan hi kan pom zong ani hlomem le Jamie Carragher chuan Ernest Lotan noya season thatak an manga table ma hroi tu an ni mek bok hei hi thil lomom tak ani ya Liverpool team mangai tu tan phai chon thil lomom tak ani chuti rolling season an kal chho zelanga innor tak tak athlen huna tuna an score tom dan hi chu alapana ke chon kanga ya champion pui theina khop ala ni chi lo ani chu wangin January transfer kongka ain hon vel le Ernest Lothian thil dangai to lavin transfer aman angai don na player thatak an squad ti khau thei tu tur ala senglu bel angai ani tin Jamie Carragher chuan asoi Tottenham Hotspur lampoin antlar malam thum chak an tumna konga Ipswich Town forward Liam Delap chu senglu an tum thu puan ani ya Aston Villa team laka goal moi tak pani khung tu Liam Delap mana hianin Euro makta doi somli vel po the chu an tum thu puan ani City team tana loin lan to Liam Delap hian season kalmek amang tha khop maya Premier League bika goal moi tak pali a khung towa hemi wanghen tu hnaya du tu po anga hle adu tu zinga Arsenal Newcastle United le Aston Villa ming arilian khop maya Tottenham Hotspur in andu thu an soi vele ta Chelsea lampoin thu thar an neya player thar senglu antum na konga classic transfer kongka ain hon vele Benfica tangin an defender Antonio Silva le Thomas Arroyo te chu senglu antum thu puan aniya hemi te pahni hi Enzo Maresca chun an team thom chak zolnan adu thu asoi niin court of side lam chun antar lang Liverpool team ina singlu tum anga tun hnaya an soina sat mai bolokna defender Sam Bakema chon thu thar arun neya English Premier League ka tum khatal inlan achak thu aron seiza umaya hetiang asoita ga chuan Liverpool lam hian an singlu thei mai te po arinom ta hle bolokna defender hi season kalme ka ache thakop maya Liverpool in andu thu an soizau to boka amai Premier League ka inlan achak thu asoi vele ta boxia chuan Liverpool hian an la singlu thei mai te po arinom ta hle ole hatichin hatun tumatan chon ni mai se clear to te ka channel min ngai hlut sak zelain chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le mahan tran min han lak please helula ka channel te po kan reply thei trap towa chumi huna chon kim chang tak te point da zui le zel thei tura in be sei tai la clear to te thu thar ngai nom tak te nen in mu le zel kan tum don ne